Dobro večer, vrijeme je za sport. Plivačice iz Republike Srpske Ivana Ninković i Nina Žarković vratile su se iz Francuske gdje su ostvarile odlične rezultate na Evropskom šampionatu u malim bazenima. Izboreno je polufinale, oborena 4 rekorda Bosne i Hercegovine i napravljena dobra osnova za sljedeća velika takmičenja. Ivana Ninković je briljirala, oborila je 3 rekorda Bosne i Hercegovine, a u disciplini 50 metara prsno izborila je polufinale. Rezultat koji još jednom potvrđuje njene domete. Imala sam pohvale, prije svega kad sam ušla u polufinale, to je za mene veliki uspjeh i zauzeti 10. mjesto u Europi. Ovo je stvarno neviđen rezultat, znači ući u polufinale na Evropskom prvenstvu je ravno maltene nemogućem. Ja sam lično mogao da sanjam samo to. Nina Žarković postavila je rekord na 50 metara kraul, a da je bilo malo više iskustva i ona bi se domogla polufinala. Nedostajalo je 40 stotinki. Ovo je za mene jedno veliko iskustvo. I na prvim mojim disciplinama imala sam malu tremu, to je pokazuje rezultat jer nisam ispala svoja najbolja vremena, ali je sve to sada iza mene i nadam se da više neću imati tremu. Otkako su Trebinke prije 3 mjeseca prešle u Banja Luku, evidentan je napredak. Rad sa trenerom Željkom Panićem donosi rezultate. U brojkama i prema disciplinama to izgleda ovako. U svim disciplinama sam popravila rezultat, pogotovo na 50 metara prsno koji sam popravila sa 1,5 sekundu i na 100 metara prsno također sam popravila oko 2 sekunde. U svim disciplinama sam poboljšala svoja vremena. Na 100 kraul sam popravila za 3 sekunde, na 50 za 30 stotinki. Već sada je zacrtan cilj, kvalitetan rezultat na olimpijskim igrama u Rio de Janeiru. Usputna stanica je svjetsko prvenstvo sljedeće godine u Barceloni. Prostor za napredak je veliki. Ako budemo radili kako treba, mislim da možemo računati, možda je prerano da govorimo, a i čak medalju na Evropskom prvenstvu. Nekad Evropsko prvenstvo zna da bude i jače od svjetskog, tako da zasigurno ovo su rezultati koji pokazuju da smo na dosta dobrom putu. Sad vidit ćemo da li ćemo znati to da napravimo, da li ćemo imati podršku od nadležnih za to. Već sada je jasno da uz dodatnu pomoć društva Ivana i Nina mogu ostvariti rezultate na koje bi Republika Srpska bila ponosna, jer je plivanje jedan od najprestižnijih sportova. Ne zaboravimo, Ivana Ninković i Nina Žarković, osim što su odlične plivačice, odlične su i učenice.